Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanye mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Son Excellence Evariste Ndayishimiye yongeye gutungura isi agaragazwa nk'uw'ingenzi ugomba kugira rukomeye mu bijyanye n'amasezerano yo agomba gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu masaha make arurira indege yerekeje i Washington DC kugira ngo agire uruhare muri ibi ngibi. Tugiye kugaruka rero ku bijyanye n'ibiri kugenda bigaragazwa na Evariste Ndayishimiye ku ngingo zikomeye zirebana n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibihugu by'ibituranyi. Oro yagaragaje kandi kigomba gukorwa kugira ngo Son Excellence Evariste Ndayishimiye afungure imipaka imuhuza n'igihugu cy'u Rwanda. Biro bikaba bibaye mu gihe amaze iminsi yumvikana amakuru atandukanye avuga ku ngingo zitandukanye. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'uburyo Fdnb mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo komeje gukora operasiyo karundura mu gufasha abanyekongo kongera gutekana. Ni mu gihe kandi bijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara bigomba gukorwa mu maguru mashya. Ni muze tubane kuri iyi paji ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere tushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'abadahwema kubana natwe ngaha mu makuru. Kadutangire turebe ibijyanye n'uruzinduko Rwanda Ndayishimiye i Washington DC ndetse n'uburyo yagaragajwe nk'umuntu w'ingenzi ugomba kuba hari. Ni Perezida w'u Burundi nyiricobahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje ko azajya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango w'isinywa ry'amasezerano ya nyuma y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amerika yateganyije ko aya masezerano azasinywa ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 nyuma y'igihe kiri hafi y'ukwezi intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zumvikanye ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Paul Kagame bemeje ko biteguye ku Washington DC gusinya amasezerano. Bagaragaza ko ibiganiro bimaze igihe bihuza intumwa z'ibihugu byombi bigomba gutanga icyizere ku mahoro arambye. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abanyamakuru ku igenekerezo rya mbere Kigarama 2025 yavuze ko Amerika yamutumiye kugira ngo azitabira umuhango wo gusinya amasezerano kandi ko azajyayo. Yagize ati teganya kujya Washington kwitabira isinywa ry'amasezerano hagati ya Kigali na Kinshasa. Amerika yateguje ko umuhango usinywa ry'amasezerano uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu b'Kinshasa benshi barimo abo mu karere, abahagarariye leta ya Qatar n'iya Togo ndetse n'abahagarariye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Byamaze no kwemezwa ko Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba East African Community nawe azitabira uyu muhango ari kumwe na Minisitiri w'Intebe Musalia Mudavadi nk'uko ro bitangazwa kandi bikanemezwa. Si ibyo gusa kuko mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa, Evariste Ndayishimiye yongeye kugaruka ku bimaze iminsi bitangazwa birabana no mupaka. Oro yagaragaje uko situation ihagaze. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kwikoma mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda amushinja kwinjiza impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda mu gisirikare mbere yo kuzohereza kurwana mu mutwe wa AFC zivuga ko ufite icyicaro gikuru cy'ingabo i Kigali. Ndayishimiye rero yongeye guzura ibi birego kuri Perezida w'u Rwanda ubwo yari ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyabereye ku biro bye ku igenekerezo rya mbere Kigarama 2025. Muri icyo kiganiro umwe mu banyamakuru yamubajije ikibazo bijyanye n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi imaze igifunzwe. Avuga ko igisubizo cyanyacyo gifitwe n'u Rwanda, avuga ko rucumbikiye abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Yavuze ko hari abaturage b'u Rwanda bamaze igihe kinini bamwandikira bamusaba gufungura imipaka ngo bajye guhahira mu Burundi, wakabasubiza ko asaba abaperezida w'u Rwanda gushyira mu bikorwa ibyo Burundi buhora busaba by'uko yabamushyikiriza inkozi z'ibibi zashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015.
ati iyo banyandikiye ndabasubiza nti none bategetsi banyu ntimwababwira bukazana icyizere cyuko nta mugambi wo kugirira nabi Burundi ugihari, bakazana bari abantu bakabaduha nanone barimo barabakoresha iki? None urwo rubyiruko bakuye imahama bakajya kurwigisha igisirikare bakarujyana muri M23 ahita Major General icyicaro gikuru ikiri i Kigali birazwi, none arimo arakubakoresha iki? Kubera iki atabaduha? Niko rero Evariste Ndayishimiye yavuze kandi ko ikigomba gukorwa ari ukurinda imipaka y'igihugu cye, ati nibantera tuzabivuna, none dufungura umutwe w'umuntu umwe ugurwa angahe? Hariho ibintu bigoye, dufunguye bahita baza guca imitwe abantu bazahita bavuga bati wowe ni wowe wagiye ufungurira umwanzi, none riba ibyo tubonye. Akaba ari ibyo Evariste Ndayishimiye yatangaje kuri iyi ngingo irebana n'ibiri kugenda biba. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu ndwi iheze yagaragaje ko u Rwanda nta ruhare rwagize mu gutuma Uburundi bufunga imipaka. Yagize ati twebwe na mbere ya hose no gufungura kw'iyo mipaka nta ruhare Uburundi rubifitemo na ruto, abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, turababwira ngo aho bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ndayishimiye asa n'usubiza ku bizatangajwe n'umukuru w'igihugu, yagize ati none twapfuye gufunga we nibabazane, nge na mbere naravuze nti umunsi tuzabakira tuzafungura tubakira, ntabwo tuzongera gufunga, bizaba birangiye. Nanone abuzwa n'iki kibazo akwiye gusubiza. Perezida w'u Burundi yarahiriye ko igihugu cye nikidashyikirizwa abo asaba kitazigera na rimwe gifungura imipaka. Icyo yavuze ko u Rwanda n'u Burundi nk'ibihugu by'ibyara bigomba gukomeza ibiganiro kugira ngo umuti uboneke. Ati nta badukunda ngo nta abakundana ngo ntibashwane, umunsi umwe amahoro azaboneka kandi iterambere rizahita ryihuta. Yunzemo ko icyiza ari uko nta munyarwanda Uburundi bujya buza kubwinjiramo, ndetse nta n'uwo buzigera buza kuko nta kindi kibazo gihari. Akaba ari byo yatangaje birebana n'ibijyanye n'ibimaze iminsi biri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragazwa bigomba kuba byakemuka kandi mu maguru mashya. Hagati aho rero kugeza ubu andi makuru mashya nuko ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byemeje bidasubirwaho ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizashyira umukono ku masezerano ya nyuma ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Aya ni amakuru yatangajwe n'umuvugizi wa White House Caroline Levette ku igenekerezo rya mbere Kigarama 2025 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Yagize ati ku wa 4 Perezida Trump azakira Perezida w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinya amasezerano y'amateka y'amahoro n'ay'ubukungu. Mu cyumweru giheze Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bemeje ko bari kwitegura kujya muri Amerika gusinya amasezerano, bagaragaza ko atanga icyizere ku mahoro arambye. Amerika yanatumye n'abandi bakuru b'ibihugu batandukanye nk'uko twabibabwiye, aho rero bitezweho nabo ko bazagira rukomeye mu kuba barangiza ikibazo gikomeye kimaze igihe kinini kigaragara muri ibi bihe. Mu yandi makuru kandi akomeje kugenda agaruko ndetse aba akomeje kugenda agaragara kuri ubu ngubu, amakuru aragaragaza imirwano ikomeje kugenda iba aho mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 2 Kigarama 2025 ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryabyutse rigaba ibitero bikomeye mu bice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo byiganjemo ibigenzurwa na AFC. Iri huriro rikorera muri Kivu y'Amajyepfo rigizwe n'igisirikare cya Leta ya Kongo ndetse n'abazanira n'ingabo z'u Burundi barwirasyo bikomeye mu bice bitandukanye. Umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka amaze gutangaza ko mu bice byagabweho ibitero harimo ibituwe n'abasivili benshi kandi ko ibintu biri kurushaho kuba bibi cyane ku baturage. Mu bice byatutewe muri iki gitondo harimo ibikozwe mu nzira yitwa Gatogota Luvungi muri teritwari ya Uvira ihuza Kiziba
muri Warungu n'igice cy'imisozi miremire Civanga Hombo muri Kabare na Karere n'ayitwa Kasika muri territoire ya Mwenga. Ibitero ndetse n'ibyabaye bibanjirije biragaragaza ko nubwo hashyizweho urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge bigizwemo uruhare rukomeye na leta ya Qatar, bikigoye cyane ko imirwano ihagarara. Uru rwego rwashyizweho hashingiwe ku masezerano AFC yagiranye na leta ya Congo ku itariki ya 14 z'ukwezi k'Ukwakira 2025 yashimangiraga andi impande zombi zasinyanye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. AFC yagaragaje kenshi ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no gutabara abaturage bari mu kaga. Leta ya Congo nayo ivuga ko ingabo zayo zifite inshingano zo kwirwanaho yivuye inyuma mu gihe zaterwa. Ngaho nguko ni bikomeje kugenda bibera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Reka dusoreze ngato bashimire cyane udukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone ntuzongere gucika ukundi ngato bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.